Alright, ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo ngalesi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona uma kuthi usuku lakho lokuqala kuyona le nkundla. Make sure ukuthi uyasubscribe kuyona i-channel kwezemidlalo. Osukwini namhlanje sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors. Kuzokhumbuleka ukuthi njengamanje laphana-ke iwindi lama-transfers kwi-DStv Premiership lisavaliwe, kepha-ke laphana ngoJanuwari iwindi-ke lizobe livuliwe. Sikubhekela-ke nje lapha eqembini le-Orlando Pirates ukuthi ngempela-ke ibaphi abadlali ngempela-ke iqembu elinentshisekelo ekuthenini-ke likabasayina. Sikubhekela laphana-ke ngempela-ke iqembu le-Orlando Pirates kuthiwa-ke laphana-ke li-interested laphana-ke kumdlali we-Royal AM laphana-ke ongumgadli laphana-ke uMahayila impela-ke omunye wabadlali-ke singamlindele ukuthi Orlando Pirates laphana-ke ingamemezela njengomdlali-ke walo iqembu omusha laphana-ke ngoJanuwari uma sekuvulwe-ke lona-ke iwindi lawo-ke ama-transfers. So iwona ama-transfer rumors esikuphathele wona-ke njengalesikhathi ngempela-ke ukuthi Orlando Pirates ngempela-ke i-interested laphana-ke kuyena-ke laphana kuMahayila wayo-ke laphana-ke Royal AM laphana-ke ongumgadli. Like ivideo-ke bese uyasubscribe kuyona i-channel. Mina nawe asihlangabezane kuyona ivideo elandelayo. Nikusale kahle.